dumelang babui ko lapeng. Re a le dumedisa ebile re a le amohela lenaneo la rona le ntjha. Ya buang mona ke Modupi Tlou. Re le amohela lenaneo la rona la bitswang Postal Vibes. Lenaneo le tlisetsang ditaba le leeto la mmino wa Postolo. Ka lena letsatsi re tlo hlalosetsa hore na Postolo e tswa ho kae, mmino ona o tswa ho kae ka yona. Ha o batla ho re mema kapa ho re tsebisa ka ho malebana le mmino wa Postolo, re romelle SMS ho 33282 o qala ka lentswe le le reng awards, kapa o re emailele ho postalvibes@barusimusic.co.za. Mmino ona wa Postolo ke mmino o moholo haholo, o bileng o qadile morao kwana dilemong tsa morao. O qaduwe ke dihlopha tse 2 tse 3 ho fihla ho tse 5 tse 10. Fela wa kena setjhabeng wa ata. Hana jwale re na le dihlopha tse fetang makgolo tse ratule mmino ona, tse bileng di o thabela. Ka mmino ona o tswella haholo. Fela ha ntse re tsamaya re tlo kgutla re le jwetsa le lona hore na e qaduwe jwang ke bo mang morao kwana. Fela ke mmino o moholo, ke mmino o moholo o ratehang, mmino wa Postolo. Taba tseo o tlo di fumana ho Postal Vibe kaofela ha tsona. Ka sena sebaka ha re buisaneng le batho ba ne ba le teng ha ntho tsena di qala ditaba, hobane diqalong ya ditaba ke mo ho bang boima haholo, hobane ha o tsebe na o ka kopanya eng le eng. Fela leeto wa le bona, o ya tseba moo o batlang ho ya teng. Fela ho ba boima hobane ke ho qala ha ditaba. Ke Elias Magwai mo Diepkloof. Ke tlhaha Alexander, ke tswaletswe Alexander, ke kgoletse Alexander. Re buswa ke kereke ya Postola. Lebitso la kereke ke Emmanuel Apostolic Christian Church. Re mo Diepkloof mo Zone 3. Re buswa hona teng ke kereke e tshwereng ke Elias Magwai. Nna lebitso la ka ke Makhosazana wa Haphakati. Ba neng ba ntse ba ne ba mpitsa Khosi Phakati. Ke ne ke binela Majalefa a Morena dilemong tse fetileng. Ha ke qala ho binela sehlopha sa Majalefa ke qadile ka 1983. Bana beso ke le dumedisa bohle, ya buang ke Auslaki wa Jerusalema e Ntjha, the OJs mmoho le CWJ. Auslaki o qadile ho bina ka 1978 ha ntate Mtaung a tswa ko Barorising ba Morena a tla a tlo bula choir ya rona e reng lebitso la yona e leng Jerusalema e Ntjha. Ke nna Alpheus Modikeng, founder ya Makhola Choir. Makhola Choir I founder ka 1976, just after the riots tsa 76 ka August, and then Makhola Choir a bile teng for that long up until ka 2015. It's when ke decide hore ke mise hanyane ka ho binisa choir ka nka boruti. Kereke yena ya Emmanuel e qadile ka 1971. Re ne re binela ka mo ntlong. Ra ne ra tswelella jwalo, but interest ya rena e ne le mo mminong. Ne re enjoy the meeting. Re binne jwalo ho na le moshimane a tlwaetse ho tla le ho tlo bina le rena, ba re ke Michael Musi.
re attractile batho ba bangata ka pina ya rona. Ke Edith Mokgobane wa mo Zone 4 Diepkloof. Ke ne ke binela Emmanuel Choir. Ha re ntse re bina, re ntse re le mogare ga jarata re bina, e be ile re go tlhaga ntate o ba reng ke Musi, Michael Musi, ha tlhaga le moradi wa mme o mogolo. A tlhaga a re nka re le setlhophanyana re etse dipina re tle re bine gore re tswe ko strateng re go molemo re kene ka gare go ntlo ya kereke re bine. Lebitso ke nna Josephine Manaka, ke tswa ke le ko Khilane, ke kereka mo Emmanuel Apostolic Church. Ke ne ke binela Emmanuel, ke kene ka bo di-60s, re binela ko Zone 4 kwa Ntate Magwai, ko Zone 4 mo dining room. Ha re qala choir, I think ne re le 10. Ka rata from kereke ya teng, ka rata ka bona hantle re ya phedisa. ntho e leng yang ke tsa gore ke joine choir ke ne ke sele ke le ngwana o stout o sa mameleng batswadi. Jwale modimo wa mfitlhela ka be ke bona gore molemo ke gore ke inehele ka tlase ho modimo ke kgona go tlo phedisa batho ka mmino. Ke ne ke rata mmino wa sepostola ene ke eleletse gore mmino wa sepostola ke mmino o phedisang. Ka elella gore modimo o nkgethetse gore ke lo phedisa batho ka mmino o apostola hobane ke le ka elellwa gore lentswe la ka le ne le dumellana le mmino wa apostola. Ne nke ke be ka ya dikerekeng tse ding ka ntle ho apostola. Choir ena ya Makola Choir ene se maikemisetso ho e forma gore ke qadile ke bina ka mo tlasa choir ya Barorisi ba Morena. Ke binisa ke uncle wa ka Jacob Tlong. So uncle wa ka ene le motho strict ya holo ne nna ka nako tsene ke santsane ke le mnyane ke na le 20 years and so ke ne ke le stoutu ke iketsetsa ntho tsa ka. At times ke sa go ba le ko hae and then dintho tsena a bona Ntate Tlou e le hore di lematsa lebitso la kereke and then a ba ankuba ko choireng ankubile ko choireng. It happens one day ragadi wa ka ko Violet Selebogo kore ke sister wa Ntate Jacob Tlou e be ile hore o ya kula ha kula a ba tsamaile bona mme o mong wa mesebeletsi ba ke Magomotso ko Naledi ko Trehuku. Ha ile ko yena mme ona mo sheba a mo profeta a bontsha nna ke hlaela ke kotsi ko nne ke ile teng ke ile thabisa teng. Ona tshwara service a tisa tshwara service ka Laboraro ya batho ba hae ba kulang ya thapelo. So ka Laboraro ke ne ke ya mo servicing eo thapelong eo and then ha ke le ko thapelong ena ya Laboraro ba ne nna ne ke gona o bina nyana ke lekisa malome ne ke bina tsa Barorisi ke gona o bina ka mogoma le mana bina ka teng. And then jono ha re ko kerekeng eo ya Laboraro ba rata tsela ene ke bina ka yona ba ba kopa batswadi ba mo re forme choir nyana. And then e be le hore ona le ausi o mongmo ngwana wa mme Magomotso ko re ke de ka morata itse ha ke morata e be le hore re ba mo leratong matsatsi a mabedinyana fela a ba hlokofala a wa fela and then a tswa Makwebo a hlokofala. And then e be le hore from that day nna ke a ipolella fela bana ke motho na rata mmino ka ipolella hore ke tlo bina ho ya ka mo batswadi ba kopang ka teng memory nya ona a re sileng. And then e be le hore re starta ho practice dipina tsa Barorisi ba Morena ka tsatsi la tebello ya hae be re bina batho ba rata nna ba rata a patiwa ka letsatsi la pata hae. It's when choir ya Makola e starta ka tsela e jwalo. Mo ya ratehang ke na le tshepo ya hore o ntse o latela ditaba hona no o iphumanelang hona ka lebaka la leeto lena le ditaba ho di qadile o kae. Ho bohlokwa mmu hore o tsebe mo qadileng teng hore ho tlo ba bonolo hore o tsebe mo yang teng.